Плажі у Жебельській общині того року порихтані за нащевітельох. На Старій Тисі у Чоругу того року поставені нові закриca od slunka, tuši, lavki, napraveni park za dzeci, a tištak ušorene i pobrežje na riki Jegrički u Žablju. Векшина людзів вибира з оглядом на свій укус і як люблять таку vrstu rekreacije, odpočinku, destinacije jak su Žabelj, ktorý teraz ušoruje už pri kraju plažu, ktorá še skoro koristila, isto tak i u Čurogu. I gospodinci imaju recimo už takvu zušorenu plažu, a druga da povem tak vrsta take odpočinku i bazeni, većinom kad ja znam mladi idu do Temerinu, isto tak i do Novosadu. Žitelji Đurđova še skore hodzeli kupac na Mutnjaču. Međutim, pre nedostatok infrastrukturi na Mutnjači vecej njet kupačoh jak da kedi. Po slovog sekretara Aleksandra Goluba, mesna zajednica ma projekt s ktorim biše Mutnjača ušorela i pricahla kupačoh. Dobili sme faktički saglasnost od predsjednika opštini da to roku krašće detaljніше porihtame tehnički deo projekta, odnosno kjer bi investicija bila velika i znači všetko decidno da poveme co, jak bi še budžet za 2017 rok, co še dotika opštini, pririhtalo.